okurambura projects za government okwebembirwa bebembezi ba district ya Mbarara hamwe n'abajwecerwa mu ishengero. Aba batancire n'uruguto rukorwa district rwa Rubare rwa Muhijo mugombora ya Rubindi kandi cyashangwa contractor wahirwa mu Mugu ariyo nakora umuringo gwa Duvengarye. Urutindo rubakozera hataka kwire myezi mukaga rucwekire rwa sharutu. Entindo nkarubaro mucyaro ro kwambuka buyenje hakanisa hamwe no rwa hansi yombo baro ro kwambuka kashara hagombora ezishanjirwe zikozurwe kubi. Umwanya gukora entindo nubakora hamps rore zikija zihenda karuvatsezo hati ahantu mureba ngo bakakora umurimo mubi basheme koro rubuto niwo kareba ngo bagizire bata bakozire konka muri mu trading center bakora basharaka hagati konka omurubajo basigara ikimotoka ticara abayo kikarurayo eco nkimanyisa ngo enjora kwera gwa mizi gagira gata gahito mudacika ibi Ka chief government monitor of government programs now ndiyo ninza kuengaging engineer barete contractor ogo wakozura mu rumogu agarake akora mu rumo murungi asenteze atakongerwa sente zindi. Nabwanyuma babagumize mbaika hishomero rya Rwanyamahembe Seed School eriyo ndyombeka kandi okubasimira umurimo oguriyo nugukorwa. So wanoranzya umurimo guryampaha ogumfutekateka guru nka 65 or 70%. Ico ncoreka ngu obwiro bwasigarayo ibintu byone bimukureba mpa biza kuba babiterereza. So in my view contractor yo nakora umurimo gwe kurunje munonga kandi ari within the time. Twenda kubasima bakozere nebyo biyo choose kandi usirentere bo bakora ubwo mu gomere. So ninshaba abazire abareheyo mwanya ogu mutandike kutekateka hakureta abana banyu omwishomererye rubareheyi ahabwo kugira ngo obumwe binde bwakubasa kubotine ebyo mwana rukwetengo mu boarding school no basa kumureta hanashoma naheze myakena otagizire buremezi bwebi. Okurambura projects za government mu district ya Mbarara kuriyo no kugenda misho okurebe birukorwa no kubirukorwa. Gashakwa Evans Daremo.